ritongeria gonto konde ritangoge ritangoge Ibweke sana mwana tuthonkume kiatho ni gitwe na kigukinya na tukurike gicunci gietu kia mbere njumaine ya narua yaratumana nchamba itwa Brian Kiambi kumantere che mwichione nturene yangine akigeria gutigira baingi mbe wakiuga kora ekuru mirigo aja nandi mirigo ya mitungi ojo ni mtu mwithi ukwenda kumenyerera na nyankuruki kwaura ekuru mirigo yanko nikenda gatoika akoraga antu muno kaijikene muno ja carbon katikeje kuthiria antu betu nibaga sana Brian kumantere che mwicione itana mbere kwagirithi biashara yaku na ingwitikia antu bametikirite na bakamitikiria ntuko ya narua kiri gicunci gietu kebire njumaine nthiru ni twari na mutaramu bwana Martin Baithombe na twari mantu jegi aritingugi no ritingugi bobwega na nyankurukirire oguchwa muritingugi abati kwithirwa ena qualities kana abati kwithirwa ena characters mitire yona mikarire abati kwithirwa kariatia na nuntu no class twitite nakyo na mbere nkwira ni ndina mutaramu aja ndi murito jagwe na itwa mukirite ntumiri kirantu wa wengi bagatwira ibakugunika na nya sana Martin ne mukoje so ntuko ya narua turenda gutegera utongeria biasharene nuntu Martin tukari no arimbira kwina mwanya jo utongeria no rungamiri jojo ndemaga tutarire lakini Baithombe kethia mwana tuthonkume nikenda tukinya riu ringi ibwaga muno munene ngwiritwe ndaigua uria atutegeri bakuga uria gipindi giki ubaringithia na gikomba gutongithia biashara ciao na bakomba kuthithia ina kugita magamba jara jagirite biasharene na ndenda kubakethia bonthe ona aria bari mbere ibagwatanire amwe na atwi na nyantu kwiu ingi bere muntu ngieja igaigwe mantu jaja nikenda tumba kuthuria bwega na kumenyera biashara cietu na njira iria yagirite nontu au no onka kimantu jakomba kuthongomera nkuruki kabisa bwega sana bwana Martin na nontu thaimbije igetanga mundu ria mantu ja thongoma thani thiranga na mpwi katukinya ria mbere ria tukore mantu jegie utongeria no rungamiri na nikende biashara cietu ciagira imbe baingi bakiuga managing by walking around mantu ja maingi jaria bangi bagachinche bakauga te manager ni administrator yantu kigeraia ikureta rito rire nikenda bari rungamirite batikone ja kauri dictator batikone ja kore ara kubainyiria so letu kore mantu jegi utongere biashara ne na tungo tukumanisha Martin munene biashara ikeja kwaga utongeria bubwega na ndini ugwati bunene muno nontu iu itita na njira iria yagirite ne tireta expectation kana wirigiro buria mwene yo aringienda buthwa burio kiumia kithuru twaririe mantu ja aritingugi na inkuona buthongi muno na arua na nkugurua sana wembera tukaria mantu ja bara barungamirite ngugi kana ene ngugi na ibwega tukambiria na kuga atiri antu bara baingi magita jara maingi ibaungana irua imantu jajairi mantu ja utongeria no rungamiri utongeria ibu gicunku gita leadership no rungamiri na bu ibu gicunku gita management na mantu ja ujo jairi imantu ja bata mono ki biashara nontu kenda biashara yomba kurungama bwega no monke rungamirwe bwega na njira iria yagirite na kenda na kuyumba kurungamirwa bwega no monka kuthukuna utongeria bubwega leadership iria yagirite na kaba tukauga atiri kwina njira nyingi muno cia utongeria na antu ibaithura ira njira ira nyingi muno cia utongeria kuraigwa mbuga mtu akiuga management by dictatorship by bureaucracy yani kurungamira na njira kwithwa we dictator na utongeria no rungamiri ibintu bia bata muno biasharene na tinya biasharene aki kinyanja cietu na ratukara ntuku cionthe mukuru no mukatongerie njewe na rungamira na mantu jonde jethwe je sasa ko igintu kia bata muno muntu uria mwene biashara ethirwe na attributes ucio ijiri cio rungamiri bwagirite no utongeria bwagirite na ndi ria tukuga utongeria munene ikuga atiri mutongeria kana uria mwene ithugani uria biashara nwe muntu uria wije biashara iu amesukuma mikiana yani kiroto no uri nakio kiroto ke biashara iu no ntu bau no wenka ke wije na mathugani one jawe inaokire na mutongerio mwega no monka withirwo kiumba kuonia bare utongeretie biashara neu leadership ina
kiroto kiu giaku ikuga atia kukungwa na ne atia baringitonyera kenda kiumba gukinyanira na ugwati ni atiri magita jara maingi atongeria bara baingi na mantu jaija thitheka muno inya bienine bionthe bia biashara na raturita ngugi njagwetu makanisene mantu jau jonthe atongeria bara baingi style ire bathura ni utongeria na njira gwikira muntu ugwa na ndingienda bamenya uju mono narua nontu mbiji tutina kanya kakaingi muno kwina mantu untu bumwe babata muno ndene utongeria na uburi guchuria atiri uni ndi mutongeria inkuona gitio kiria kibwirite kana antu bambona kaba kuigwa ugwa ino ntuomba kwithwa wina biashara eku nukumba kuthithia mantu jonthe indi we withugania na inya bara baingi bathuganagia na njira gwikira ariti ngugi ugwa fear na ndi njira eu nio mantu jakabua na ndi na bangi nabo bakathukanirwa batimenya abwego ugwa imbi na gitio imbi respect and fear bara baingi na ariti ngugi biashara na guntu kunthe bara mpumbite kwaraniria nabo ibaunganagia mantu jau jojairi muntu uria mwega biashara-ini nuria ukumba gutongeria atikirite bara atongeretio ugwa ugwa na atabuthithagia ugwa muntu akarita ngugi riria orio na akathithia akuonia kandi eu ukwenda lakini mutongeria o kutongeria na gitio nakio kitugwita respect no monka mututegeria menya atiri respect utiumba kumigura ishima utiumba kurigura na kenda antu bau utongeretie bathithia ura babaterie kuthithia kenda biashara kinya au ibwirite gukinya no monka bethwe bena gitio kiugwe ti ugwa ugwa butituma ngugiritika bwega igitio nakio utiumba gukisukumira antu kana gukirazimisha ichungu kiuga atiri you earn respect nukuona uria muchara ugwata muchara mwicho mweri ou niguo bwiri kugwata gitio kumania na ariti ngugi baku na bonthe bara bukuritaniria bongugi na kinya customers baku muntu wonthe na bwiri gukuona we muntu wa gitio kwou na ata nkwenda kuga ndenda kuga mutongerio mwega na ndi tutigane na murungamiri no ntutongerie bubu kamatite jonthe kinyethwo rungamiri tigintu kia kuugia no nturungamiri na buibo gutegera kuona sheria irio biashara-ini au nako ikangi mutongerio mwega no monkethwe muntu ukumba kuthithia sheria iria ikathingatira biashara ewe athithia sheria akathithia atia athithia sheria iria igeta na mbere gusukuma biashara ewe no monkethwe mustari ombere kuona sheria eu ikuthingatwa na kampeja nengerekano womba kwithwa mutongeria jama ingi urira ariti ngugi baku kana bare urungamirite obicine ukejo chereri ngugine indi ugwe iwe wijo chereri no monga utongerie na ngerekano kethwa antu babwiri gukinya ngugine gwaku themwe no bwiri gukinya mbere themwe okinya mbere themwe bagakunenkera kitu gwita gitio ishima respect bakona muntu uju ututongeretie mwene biashara uju na gitio kia mathaa na ndi gugatwika we woke jochereri utithirwa wina gintu gitawatiri gintu watho andwite rwatho authority utithirwa wina rwatho rwa kwira muriti ngugi uungi eje atichereri no ntugwe wori jochereri mutongeria no monka atongerie na ngerekano lakini bwana Martin ngikugita nini menya at the same time nyeke ya kutha tukonekene na ngerekano uri mutongeria mwega gankwe nyeni example na governor George Natembea gutonya asonin augire wa kinyangugine themwe no te muriti ngugi obati ukinya nyumewe na antu bambirio mukriticize sana bakiuga indictator lakini andika kuonine na ngerekano wenyewe netandaga kumama no amamia kwa keje ndire na bje baubu na keja chereri eu ni ndongi mono ni njega mono no monka kinya tumenye atiri kethwa ija nthiguru yetu utiro tukorwe bera mantu ja sheria ire itwitithagia na mikarie ire karawa kiuritine ngugi ire yitikirikite mono na ire antu bathingata mono na sheria cia labor
cioriti ngugi na ikiuga mathaa jaria ngugi bwiri kuritwa ingwitikanĩria na tembea imutongerio mwega muno na ndirona kanya ga kwaraniria no emwe kwa emwe na imutongeria wiji wenda kuthithia mantu uria jathithagua kou ikuga atia ikuga kajukitie utongeria njarene ciawe indi baba ingi nabo bakarega kumugwata kethro urenda ariti ngugi baku bakinya kurio mbere yao ukagita muriti ngugi ukinya ubicine kana biashara ene eku mbere eku omba kuthwinya bangi customer ibo beja na ndi bakarau bagweterete ije kabo batina ngugi ingi cia kurita kana jeka acha gwaku ni omathaja kathirira igutongeria na ngerekano na example ni unatembea kuthithia na kwau mantu jakario nkauga atiri kwina gintu gitawa culture kana mukarie jora uriti ngugi buritawa eu yakagwa imwene utongeria biashara eneu mwene utongeria nwe ubuilda yu itawa culture kana kamuthireja batu amiru twina mikarire yetu untu bukathithika muno na butongeretwe imwene kubwa buthithwe monka bwatwika gicunci kia biashara eu bwatwika kinya muriti ngugi kinya uwandikite utuokethwe na thina kuthingata watho bau burio na mawatho jario jaandiki na jate andiki na ndi mantu amaingi atuge watho bau burio bubwiri kuthingatirwa muntu akathingata atitindiki mutongerio mwega no monka bare otongeretie kana bare okuoneria uria ngugi bwiri kuritwa bathingate mantu jau babwirite kuthithia muntu ate gutindikwa ukomba kujathithia ja maingi na njira iria yagirite monka kinya bobongwa muntu achererwa ngugi ni akona na ngaratenie muno kiwi kio tugwita uka build mukarie ju mpara monka ju katonyana urungamiri kuga atiri ikuga mwene biashara eji kwina sheria ile bwiri kuthingatwa no monka mutongeria mana mutongerio ju no kiongo kia biashara no kumenya ina aitite na nyantu bamona na are ome customer atrimana abona antu bandukio ki biashara bare ona murungamirio biashara eu figurehead o business eu o biashara eu no monka itengure buru withiro we igurura nandi murungamiri no gutega ona sheria na mantu jaria jabwirite kuthithika kethwa tugire receipt mbere chuma ito receipt ya andikwe na eringwe muri sheria eu no monke thingatwe nandi au no monka kwithwe kwina kuungania utongeria no urungamiri kenda mantu jau jathithika uria kubwirite ibage sana bwana Martin nkwirire kiatho gikathongoma gutuka na mpwe na ingwitikia twiro mumiro ugari oritete era mugambie na kira kirio kire mwana tuthunkume igitero ndema tuga ng'aniro ikanya karia wona lakini bwana Martin kuri untu agweta na mpenda nyiri ngo karankinya iria inyarutero radio ndere ngi diria wina ritibaku bangugi ubarungamirite baritangugi nuntu bogukira kana nuntu bweshima rebetha wako nengirete ugategekera iyo ofisi yaku membi utethero ore yakue na riro ugano ejito okethiririo are ukarago kuthambua iyo kwithira mawene ja kugitwa iro ba matuki kumenyera mantu na kubangania menyana ndu uteshima rire area nugwa bari nabu so eta nambere kuongera dhamana muturene jwa kuna nuntu tugaje ne guseta agenda tugeta nambere tukiara na iria matinya ari okuma njumaine mwanka njumaine rengi tukwa twacemania araniria na ubwe no nenkana namba ya thimu mpwe kenda turikia gicuci muntu wonthe uri uringienda kumenya mantu ja muno nkuruki no angwatithania gukurukira kirithimu ekwa 0721692999 igitare onthe igu eringwa 0721692999 tukaraniria na tukabangabangania mantu bwega na biashara tukanora na ikare buthongi munene Okay, bwega sana bwana Martin ithiro na kogoroga kega na kiumia kithongi witana mbere kuthonku kuri na umithio nirieto ni munene gitongo kagwe no korirwa ni tuthithia ujo tugeta na mbere na gicunchi kana mantu jege tuthonku medene ya Wero FM 96.4 muriro wa miro every Monday mwanka Friday kwa hivyo ni kuga atiri tuchamaniro ujo thainya mwanka tha mugwanja ndene Wero FM 96.4 muriro wa miro tuwete na mbere kuthonku kuri na umithio ni boga nuntu bakanya gaku Mudanya no tuko Mudanya no tuko Mudanya no tuko Ritangoge Kinyanda kanare Ritangoge Tuana tuande sukuru Ritangoge Atongeria gonto konde
Rita Ngoge